Uyaphela phothi futhi yeah ayiso izolo benginimemile la kwasho ukuthi ke ngaphazanyisa ugesi yeah singazi phela makukhuluma indaba yemboni kungena amanzi emadolweni bengihlambe nawe ubusuhle phansi usubalekile igenge yabaleka iyasatshwa lemboni yeni inkinga ke mina nginawo ke namanzi nje emzimbeni angazi ukuthi angabe sekuthiwa ngene emadolweni angabe sokaphi angeke ungibone ngivuzwa ngisha amafinyila nje into yamanzi nje anginayo isidala emzimbeni wami oh hayi ukuthi ubusudle phansi wathe wangisiza umbovu ngaqhubeka la lutho nje liyaphela kodwa phothi ngiyaphila somasho ngiyaphila mnewethu hayi inkosi kubusise mfowethu kwenzekani kwafika kwathiwa kujahwa abantu bokuhamba izwe lase liba nenkinga abantu bemboni abasenaka ukusebenzisana nabanye sizwile futhi kuthiwa awukhulumeli njalo Santaco uzikhulumela wena njengosoma business osembonini ezweni right sezwa kuthiwa sekunomkhubo omusha wokuthi nithi umuntu angabe salayisha abantu abadlula kwababili ekhaya ikhona into enjalo embonini mawuzo umbombo mhlawumbe mfowethu mina ngakusho ngiyibonile nje isi-trend kodwa ngiyizwanga la ibikhulunywa khona ngoba ngaqale ngabona kukhona abanye abapost statement ekuthiwa sikhishwe abafowethu abakwi-Santaco esinabo kwi-Santaco ngaphela Santaco wethu sonke emakhumbini ukuthi umuntu makuvinjwe uvinjiwe umuntu ohamba nge-Uber noma ngayiphi imoto nje kule babe i-hearing ufuna abiza amaphoyisa mina kwangilimaza ke le yankulumo nje mfowethu ngoba ngaba nombuzo othi mangabe abahola abantu bethi umuntu mayephazamiseke emgwaqweni akabiza amaphoyisa aphekwe isigameko esingake kubuya kusona mangabe kufika abantu bangammisa umuntu bafike bambulala lo muntu osefile uyowabizela oba amaphoyisa esefile ngibone ngathi siphuma emva kokulungisa masizokwenza kanjalo kanti funa sinike isikhathi nesibindi sokuthi asifeyisane nenkinga ngoba inkinga ekhona phela ayikhozile yona ikhozwe yithina singabantu funa siyimeleke ukuthi sidlula kanjani kuyona ngoba masizothi nje mangathiwa mbovu noma ngabe uwe noma ngabe mina noma ngabano la kwipanel uhamba ngemoto requestwayo usevinjwa abantu mangabe benebhadi lokuthi angayitholi ke inhlanhla yokuthi kuthiwa kukhulunywe kuzakwazi nokufonela amaphoyisa kushuthi kuyofunakala lo muntu lo makufika abantu bambulala sithini ke izathu ufeleni lo muntu nanokuthi ke nje mbomvu mina okungidida kakhulu la kubantu esinabe embonini ukudlinza nje kwami kodwa mfowethu engingakhona ukuthi ngithi kunjalo ngempela bungani mbomvu esikhathini esingaka kulokhu kwafika ama-Uber ingakaze kuthiwe khona umuntu obulewe ohamba nge-Uber washiswa bese umphakathi waseGoli ulwele ukuthi abantu bokuhamba abasuke bahambe bese kuqhamuka inkinga engaka engaphezulu kwalento yenziwa umphakathi waseGoli ebese isupporta sizwe lonke siyi-South Africa sonke bese kuqhamuka into eyisigameke esinje mina ngokwami nje ngithi sikhona isandla semfene esingene kuthina abantu bamakhumbi ngokuthi siyazi ukuthi izinto siyithatha light ukuthi asenze le yanto mina nje ngesingami ngithi le yanto eyenzeke lapha eGoli hayi ukuthi into impe phakathi kwamakhumbi nabantu bama-Uber kodwa lento isuka kulento yokuthi singabantu base South Africa sithi asibafuna abantu bokufika abantu ke bonke abagodla abantu bokufika bangakhipha noma malini ukuthi bakwazi ukubhidliza into elwisana nokuthi akuhamba abantu ngoba befuna ukuthi kunganake kuyabona njengamanje sonke njengamanje siyagula siphatheke kabi ukuthi abantu bakithi bangenelwe yini wayesimazane kanje sisitheleke manje lento ebikade ilwelwa abantu ayisakhulunywa lento ebilwelwa abantu ukuthi sihlele kabi sihlele ngesinqa sisodwa sihlaliswa abantu bokufika ezweni lethu ngesinqa sisodwa masihlela nje kancane
uyabona akekho umuntu oyiforeigner ohlala emjondolo. Abantu bakithi abahlala emjondolo base South Africa, abantu abamaforeigner bagcwele amabhilidi onke kuwona onke ama province. Kodwa bakithi abantu kubatshaza ukuthi bamukile nezikhukhula emjondolo abahleli kuyona, abaye kwabehleli kuyona kodwa kuyiwa kubona mase kufunakala kuyovota. Namanje ke funa sikwazi ukuthi kukancane ukuthi abantu abafuye abantu bokufika ukuthi bengakujabulela ukuthi beze umuntu othi abantu bokufika bahambe ngoba ngonyaka ozayo siya kuma election kuyovota. Makuxoshwa abantu bokufika nginesho ukuthi bonke labantu abasebuholini kulamaqembu lawa kade abakhona bayazi ukuthi lingakanani igalelo elikhona kubantu elikhandwa abantu bokufika kuze bona bavikele izikhundla zabo. Inkinga ke la ikhona mangathiwa siyahlehla nje sibuyele emva. Sikhala manje ngokuthi isystem yase South Africa ilahlekile. Isiphethwa abantu ama-foreigner. Ayihambelanga nayo kuya kuma-foreigner. Yakhishwa abantu bakhona eSouth Africa ngoba babefuna ukuthi kube nabantu abenza ama-ID ebusuku kuze bakwazi ukuvota kuvikeleka abantu abathize. Kodwa manje thina ngoba siyachopheka kancane kubuhlungu nje mfowethu ngoba akulimali umuntu wangaphandle. Mangase nje kuthiwe Mbomvu kunenkinga ekhona. Sengihlushela abantu abafona. Uyabona baningi ngabi abantu ongathiwa makuthiwa kuneyinkinga engafunakala inkinga ibhekane nabo, hayi ukuthi ibhekane nabantu bakithi kuphela. Ikhona lento efihliwe lapha eGoli noma la eSouth Africa esingayazi ekusafunakala ngempela sigcine siyazile. Uyabona ukube kuthiwa kwabulawa mhlambe ngixolisa ukulinganisa ngabantu abasebuholini kanjalo kwalimala umuntu oyikhansela, ungabe kukhishwe yonke inhlobo manje iyolwazi noma yonke inhlobo yokuthi ugcine kutholakala information ukuthi lento isukaphi ebulewe nje. Angakhuluma ngomuntu obulewe washiswa. Kushuthi la umuntu kuze nje ukwazi la eSouth Africa ukuthi uhlonishwe iba sesikhundleni esithize ukuze ke ufane ulingane nabo bonke abantu abase South Africa. Akekho namanje ngisasho Mbomvu, ngasho nasekuqaleni akekho umuntu osisiza ngaphandle kokuthi sisize thina sizwe la eSouth Africa. Abelungu be-DA namhlanje kade bebanjwa igenge babanjiwe manje kade bebabamba, kodwa abantu abashise umuntu wakithi ngeviki elidlula bakabanjwa. Ngabe yini yenza lokho ngokwakho ukucabanga nangakwakho ukubheka? Ingoba ngibona ngathi mina kunzima ukuthi babanjwe ngoba iyacaca le nto ukuthi ayenziwe osikhotheni. Yenziwa abantu abayaziyo ukuthi bayenzelani, inhloso yabo yini le ebivinjwa ebibonakala ngathi izophazamisa abantu abathize. Ngeke ngezwe komunye umuntu ethi engathi uSantakho ukhipha istatement sokuthi uzomncwaba umfowethu lo olimele eGoli, kwathiwa noHulumeni uthi uzomncwaba umfowethu lo ngoba elimele. Lento nje mina yavele yaniyangicika nje. Iyangicika kodwa ke ngoba nginawo phela amandla ukuthi mina ngubani ongaphikisa leyo nto. Kushuthi thina la eSouth Africa siphilela ukuthi uzoba umndeni wami ufuna ujabulela ukuthi ngingcwatshwe ngomncwabo omkhulu ekubeni kodwa ukufa kwami ngingatholakala ukuthi yini lene bese ngiyone kangaka kube ngabulawa kabuhlungu kanje. Uhulumeni mawuhluleka ukuthi usisize awusitshela ukuthi uyahluleka ukusisiza sizama ukuyisiza thina. uSantakho ajika lawo mfocus kakhani uSantakho mawuhluleka ukuthi uvikele abantu ngoba uSantakho nawo usuyi organization enkulu. Umuntu ongenayo imoto uyamdinga uSantakho, onemoto uyamdinga uSantakho. uSantakho mawuzovele uye nje ufuhleleka ekukhulumeni izinto ezibucayi kanje uzodala ukuthi ngobuningi babantu
sigcine sinongabazane ngawo kanti phela siwona uSantakho njoba sisembonini. Hayi amazwi akho ayazwakala kakhulu Mponga Sikhakhane. Kodwa ke mawubheka indlela yaphambili phakathi kwe-e-hailing ngokwakho ukubuka noma kulesimo esikhona ubona kuyiphi indlela ekufanele ithathwe especially kubantu abasuka ngala emakhaya bangagcini bexabana. Hayi wemfethu uyabona masikhuluma nje iqiniso elizoba buhlungu nakwabanye abantu libe mnandi kodwa kwabanye. Uyabona lento ye-hearing abantu abasemakhumbini abaphethe nje ake ngithi njenga abantu abaphethe ama-association iyabasiza ngoba mangathiwa sibale baningi kakhulu abantu abawo-driver bethu abanama-Uber. Uyazi-ke Mbomvu ukuthi yini yenza o-driver bethu bebe nama-Uber ingoba o-driver basapromote emarenke. Iyona ndlela yokuthi ayipromote. Nami nje ngiyafisa ukuthi o-driver bami ngibalekele lithi bawathole ama-Uber balayishe nabo bakwazi ukuthi noma besebenza kumena ukuthi bekhona enye into abakwazi ukuyithola eceleni ezokwazi ukuthi babekele isinkwa. I-ede kulokho okuncane mhlawumbe nami esihlangabezana ngakho nabo. Yavalwa ubani ngempela indaba yokupromote abantu ngoba umuntu bethu mena 20 years akwazi ukuthi i-owner limnika imoto athole neposition. Yavinjwa ubani yona? Yavalelwana. Angithi phela inkinga yethu thina emakhumbini sifuna le mali efika iphethwe ngesikhwama. Manje kungcono ukuthi kufike wena Mbomvu sithi hayi Mbomvu ozojoyina erenki kunokuthi sithathe umuntu okhona erenki noma umanager noma udriver ngoba asukwaza ngithi ukuthola le mali yokuthi sigcine sesihamba siyothenga amagushi namakepisi. Uyabo? Yazi Mfonga Sikhakhane nami ngisafuna ukuzokhothama lapha kunina ngizothi cha aningicuphiseni nazi ingabi zakithi ngingabulawa indlala ngazi nina abafowethu sengizoza ngizokhala ngoba ngithi kuyakhala. Mina ngeke ngivume mina ngiyoba oqala ongeke avume. Hawu mfethu hayi Cha ngikhuluma iqiniso phela Mbomvu akufanele ngikukhohlise. Hawu mfethu hawu usho ukuthi sengaze kufanele ukuthi kuze kugejwane kuze ngifake ingabi zakithi. Uyazi ukuthi inkinga yini Mbomvu engangenza ngingavumi? Yeah. Baningi kakhulu abantu since ngilokhu ngafika emakhumbini ekufune ngabe ba empowerishwa. Okungenzekile lokho. Yeah. Ungcono ke wena ngoba mhlawumbe unayo nefoni uyalala udlile khona abantu okuzima ngempela kodwa okuzima ukuthi mina njengami ngoba ngamandla ngeke ngikwazi ukubasiza kodwa ngiyabona ukuthi labantu kufanele ngabe siyabasiza. Eyo ngizwa kahle. Abantu bakithi kubalekile ukuthi lento ishile ukuthi sibheke ngelinyiso inkinga le yenzeke eGoli ingabukwa ngaleliso eyilona ngoba kukhona into ekade kubonakala ukuthi iyaqhubeka yokuthi kuphazanyiswa abantu bokufika esicimile engasaqhubeki singasho ukuthi kuphazanyiswa abantu. Sekunzima ukuthi ingaqhubeka inkulu kakhulu lento eyenzakalile isithinte kakhulu enhlizweni zokuthi kubulawa umuntu azashiswe. Ngifuna nombani ayibuza umbuzo ukuthi nanini kuyaqala yini ukumiswa ukuphazamisana kwabantu bamakhumbi nabantu bama-Uber. Sekuhonjani lokhu kwanamhlanje osekuqhamuka sekuyibhomeli nje. Ngeke kusaqondana ke nanokuthi kubhekane nalabantu esithi bayizivakashi sengaze kuqondane nabakithi impela abantu. Ya kunzima impela igenge ebuya emakhaya iyoqala Mbomvu ngobungane bami ukube lento inabantu bamakhumbi abebeyenza ngokubuhlakani bokuthi cha balwa nama-Uber bebezoncika ekuthenini umphakathi kunabantu othi awubadingi ulimaze kulabo bantu besijika inkulumo ithi hayi umphakathi ukuleyanto. Kodwa le njoba yenzeke kanje mina ngenza ngishaya ama-culture khona la kusetshenziswa khona abantu bamakhumbi endaweni erong nabo ke mina ngiyafisa ukuthi ake beyinuka amakhwapho ukuthi iyona ndlela yini eright yokuthi basetshenziswe le nombani othatha isinqumo sokuthi adedela abantu abadedelile ukuthi lento iright ukuthi ingenziwa. Ayi
asikho isibusisa naso. Nangu umuntu otho waseZimbabwe uthi assault abantu bangakuba benza le yanto. Singazike noma umuntu oyisholoyo yini ukuthi waseZimbabwe. Unamanga enganofuna khona ukuthi sidideke. Asimdingi umuntu waseZimbabwe akube khona into ayisolayo. Kwakhona nje ukuthi sithi siyakhuluma la kungena umuntu waseZimbabwe kuchaza ukuthini nje lokho. Yikho ukuthi senziwe ilima. Usho ukuthi kuseyikona ukusiqhamukela ngento. Yikho nje ukuthi sithatheka kancane. Sikhuluma indaba zomndeni mase kungena umuntu angaphandle. Sikhuluma thina izinto ezisithinta angithi abajabuleke bona ngoba phela vele yona into abayizelayo ukuthi thina funa sikhuthane sodwa bona basale be right. Namhlanje kunabantu basemakithi abalele emjondolo makunganetha bazomuka. Kodwa la eSouth Africa kufuywa abantu la abantu eindaweni abaphephe kuzona. Cha amazwi akho mfoka Sikhakhane ayazwakala. Hayi. Futhi anohlonza. Mfowethu cha siyabonga ukuthi umbuzo bengiyokubuza wona egcineni ukuthi ngoba sezwe kuthiwa igenge lepolitiki kunenyanga abayihambayo ngala enyembana legcaba ulimi ekuthiwa umuqa unamandla. Mfowethu uyabona kodwa ukuthi uMavava uyisilomo kangakanani. Yini wena induku le uyithathaphi usebenza iphi induku? Mhlambe nami sengifunda amanga. Usho nje Phela abantu bepolitiki abamangapodium abantu abafunda amanga. Mhlambe nami sengifunde wona ke nami sengibukeka njengomholi. Usho ukuthi akekho lapha kubaholi ongamethemba wena uthi hayi cha lo indoda emadodeni neqiniso. Usho kulaba bala eSouth Africa mhlambe noma usho engingabazi. La eSouth Africa nawe ucishe ufane nami ukuthi ziyafana zonke lezi zinto. Hey, akekho umuntu la eSouth Africa. Angizwa Mbomo. Akekho umuntu la eSouth Africa. Ziyafana lezi zinto. Hayi nokuthi ziyafana akekho nje sidala umuntu. Maye khona umuntu wenzani? Uyabona nje obuwena nje Mbomvu. Unomndeni wakho. Mfowethu. Usikhulekela sithi Mbomvu. Emndenini wakho kulindeleke ukuthi umndeni wakho ufuna uvikelwe uwekuqala. Manje uvikelwe yithi mhlawumbe sikwaziyo noma uvikelwe omakhelwane noma yini. Ngoba sekuhluleke wena kodwa kubonakalile ukuthi cha uMbomvu njengomnumzane wala ekhaya ube uvikele umndeni wakhe. Thina la sivikele ubani? Siphandle nje thina la thina funa wonke umuntu nje wazi ukuthi uyayibusa. Uvela uthwale lona ke icala lokuthi uyothathwa ngelilanga uboshwe kuthi usuphula umthetho. Uphula umthetho ongekho. Ngoba umthetho la eSouth Africa ufakwe ephaketheni noma ubani ukuthi akawukhiphe lapha mkhona ukhipha athi naku umthetho asinunisele ngawo. Hayi mfowethu usubekile isilomo sensizwa mfoka Sikhakhane bathini konje ibongelo zakho yithini ukofozile cha mfowethu akithi masithi thina sinamona uyabona umuntu osuke nogazi ingakungizwa ngincoma ngiphindelela mangeke ngathi nje ngizobe nginoma Vava umfoka Sikhakhane bangibuza bengibuzile bathi uyongena nini manje kahle kona ngivele ngikuzume ngikuhlwithe ngoba sengibonile impela uthi hayi cha uyinsizwe nogazi bayakuthanda impela abazenzisi mfowethu cha siyakubongela bhuti nako ukuvashelwa wena kusho likhulu kuthina siyi clean governance ukuthi ube indoda etholakalayo nokuphila ke nje nawe kuyinto enkulu leyo mfowethu siyabonga kakhulu ukubambisana nokuphilisana sithemba ukuthi ngo2027 ngeke sikubone sigxotsheni sethi ufuna ukuba yikansela ngoba phela kuthi yona ndlelula leyo khohlwa Mbomva uyabona ongibuza noma yini asoze mina ngithola konke lezo zinto bathi yona ndlelula leyo yona ndlela esheshayo angisona isichuse mina angifune kudonswa ngentambo njengenja ngeke nje mina ngiright nje ngixakekele nosizi lami lakithi ubani ozobe sekudonsa ngentambo njengenja anginayo nje into engihalela kumuntu ebuthusa esikhundleni mina uthi
wangitshela okunyeke wangicabangisa inja beyidonsa ngentamo ngeketanga Mana ngifuna ngicela ukubuza umbuzo ubani umuntu osebuholini ombona ukuthi nje lo cha uyimele njoba kade ubuza mina wena ubani umuntu nje uthi cha lo hayi umholi cha uyimele impela geleke wangicabangisa okunye ngoba no Ramaphosa bathi uphethwe abelungu bunjani shutha akakho imali akekho inkosi councillor mayor minister MEC president kucwile nje isijingo otshwaleni isidwabo otshwaleni konke khamba khona kuyogoba khona kume saqoshana ipunu sithi siphethe naso siphethwe ngeke mina ngibe isipunu ngiyalithanda ke lokuthi ipuni ungiphe igama namhlanje osopolitiki ipuni bebephethe cha ngiyabonga mfowethu kodwa mbomvu mhlambe mfowethu sengiphuma esisuka sikhuluma ngicabanga ukuthi kusuke kuyimbono nje okusuke ngingasho ukuthi umuntu osuke ephikisana nakho sekufunakala mhlambe bese egcine ekuthuka noma enzani funa naye aveze wakhe umbono uthi hayi mfowethu mina ngesingami ngibona ukuthi nokuthi bungabe sengathi khona umuntu okusuke kuthiwa uyaphoqwa ukuthi umikile nto ngoba uyabona nje basikhuluma kanje bunalabantu abathatha lokho abasuke befuna kutrende bese bengakuvezi konke bese abantu begcina sebetha umomvu uzwakale ethi hayi uqinisele abantu abenza lokho ilabantu abavakasha la ngazi bathi bani TV nebani TV kodwa ke kulungile phela abafowethu makuwukuthi nababafowethu yona into ebaphilisayo ebafakela imali abaphili ingane zakwethu phela ngeke size sifelwe abantu basemakithi babulawe indlala sikhona akufanele hayi ngeke cha kulungile mfoka Sikhakhane ngiyabonga mfowethu ngiyabonga kakhulu ube right sesiyobonana ngomhla ka30 hayi kulungile kodwa uma ubathola labaholo obukhuluma ngabo hayi anongiqhweba ngofika ngoba khona ngifuna ukulalela kubona noma ngeke ngisho lutho kodwa ngobe ngenza nje ukuthi ngilalele kuze nami phela ngibe nayo insile ugcobo lokuba umphathi noma lokuba umholi usho baphi bona iziphi iphuna ukukhuluma ngazo noma laba abakuhulumeni ilaba abakusantap kakhulu nje into engifisa mina sisitike kuyona ngempela le ethinta umuntu oshiswe eGoli leyo sisazoyilandela kakhulu but sithe hlamba sohlonipha umndeni kudlule le busy mase siqedile ukudlula kuyona ibhizi so bese sizama ukuthola igenge ehailing ngoba insizwa le ibila lapha ya eNansfield hostel sizozama ukuthi sizwe khona egengene ngakhona sizama ukubona ukuthi kwenzakalani okunye okufunekayo mfoka Sikhakhane igenge yakithi sama hostel kubalekile ukuthi sike sikhumbuleni ukuba amaZulu ngokweqiniso noma amaAfrika ngingezobandlulula ezinye inhlanga bafowethu umuntu acabanga ngabe ungazonda umuntu wakini isidingo singekho kusuka ukukhuluma eGoli kubuye kuzo affect abantu la emakhaya kanti into ebingakhulumeka kudluleke kuyona uyabo ziyafuneka ke insizwa enamava njengani kanje zikwazi ukuthi ilungiswe enye into kungaze kube nenkinga la ngekho inkinga khona hey mfowethu inkinga abantu abasuke bezolekelela ukuthi kulungiseke abantu bayanqindwa amandla abantu abasuke bengafuna abantu kulungiseleke izinto eziqondene nabantu mina nje ngifuna ukuqamba amanga ngibhlungu ngempela makuthiwa uhulumeni uthi uzolekelela umndeni wakubo komfowethu olimele ngokuthi umfihlele kushuthi vele kusaqhutshwa yona lento yama campaign ukuthi funa emngcwabeni emzini yabantu ukukhulunywa ngokuthi siyasiza ungisiza ngoba sengifile kade ungangisizi ngiphila uyazi mfoka Mboma sengiqeda ngiyacela abantu bakithi yazi mfowethu ushuthi induku zakho zinamandla kakhulu ngiyanothisa abantu besibhuda bathumela ama message bakwethu akuyona indawo yokufind o partner le ubaba uSikhakhane akale Durban stage la isebenzela khona angazi noma usatholakala noma usephile ngatholakala kodwa zamani ukumthola ningamthola khona la
ubaba womuzi wakhe ngicela nimhloniphe ningadini angithi siyavumelana mfowethu kaKhanda nawe ubaba womuzi awufuni utholakala la hayi impela nje hayi kunjalo ngoba akekho umuntu engembalekelayo mangisuke ngisuke ngizele ngokunye ukukhuluma akekho nje umuntu ongathi ukahlangane nami bese ngithi ngiyambalekela ukuthi hayi ufike kanjani mina umuntu ngisho ngifonela ngimbuza inamba yami uyithathephi ngoba usuke nereason uthi inamba yami uyifunelini hayi ngiyabonga cha ngibona odade beloke bejaha la bakwethu hloniphana obaba bemizbo sikaniwe thina ngingazike kodwa ngiye ngizama Mbomvu mina ngaqedwe ukuganwa yabona ke abantu mawuzoxosha izintombi zami hayi ngamane kuhambe wena Mbomvu kulungile mfowethu uNkulunkulu akubusise bhuti sophinda sihlangane ngokumema mase ngithole izikhulu ngicathi sobe sinazo ngolisihlanu ube right ngiyabonga